mairingan na ote lasay la ko makaupuran dalam tiar lo yate isorong kaputa malisu pala mi umuren no pa po namin tu na to sangami la tontong mala abitulan na yato ya duka teme agang kaparanon na tame keluarga lami sundun ni puang no pa na tonto duka titanan sa abilang katuan na solanasang umuwi nama ko yang mato puang lami tundui lami pasake de no pa nala yate may keluarga karena rasakan sungguh tujuan na pak kaboro ami pangarondong ami lante atu yate opuang tatu mampaki ya tu mintu si langkah si tamuan malik ina la mi pasundun no puang na tontong mendari pasak ke la ko kalena solanasang apa senga ana laki pokok upuang sa abakan masambayan kumwa tontong kami katur-turuikan siapa sakit kan solanasan ana mintu na lalang katuangki tontong lamak lalam melo ma lalam marampa lansangan na puang kipong Yesu ya teme keluarga lagio na ren na tutotemo latang majo ren na pa tontong duka kami pasake solanasan ni pade pagari salah bedang kita ning taling kamas sambayang bila na mintu na te kisorong putete ra kabro mi Yesu Kristus puang pelak baki. Amin. Amin. Oke, selamat solanasang. Terima kasih. Selamat ini. Ya tahu kan. Ya. Keluar. Hah? Ada, halo. Sementara Kami OTW. Oke, ini sudah mau persiapan ke menjemput perempuan. Oh, kenapa turun dikit dulu? Oh, oke. Ini Pak, besok. ya. Di atas. Kosong sih. Para kami ke tempat tuh.
sana